Ole tuna hian entin nge Android phone a Windows phone angin kan lan tir theyang entin Windows kan man theyang ti hi ron ti lan le ka tum dona he ka thil ron ti lan tum hi application pakhat man angaya chi hrang hrang in ti dan oma tuna hian a awesome ber beginners angin ka ron ti dona ni a harsa le changkang zok alo oma chuting indu pon kalaron up zelanga chuan ka channel hi lo subscribe veula lo like ula comment te miron pe ula ti chuan ke man ka improve nang ka lo hmanga induang te karon ti chu sel the nan in lo ti ve don in lo subscribe ve don ni ole tuna chuan kan tum pera kan lut tong am saberin play store a kan lutanga chuan play store kan lut chuan download ngai pakhat a awm dona chumi download tur chuan tuna play store a kan lutang play store a kan luta chuan search na khan Windows 7 Android Windows 7 iha i search anga chuan aron langanga i install mai don nei alo go hi lo enchiang deula koron ti lan hi khumi khunia aron langanga ka download sa bang ge chu ko open hal mai ta ni chuan download anga chuan he tian home screen a ti dan tur miron hril ta ni tutorial ron pe khi kan zom thanga a changkang he application hi tian install fel ta engkim khu a size po khu ati danglam theya khumi kan icon size khu kan du chuan kan resize theya kan du chuan kan uninstall theya kan du chuan Android ina ati the panga yang kha ti the veka control center rom boka nuai tang kan eng lawa a nuai wallpaper kan ta don ni tuna wallpaper khan lang ni pon in du duin da theya ke pon kadu kan da venge ke ma thalak karon dang khunge file kha he ka thalak hi arai to me 2002 vel bor mi khani to a karon da ani wallpaper kan manga set yes akan met lenga wallpaper in seta alang thiki wallpaper khu lang chiang lo kan ti ni pon he kan icon size hi kan resize anga kan ti te deunga kan du le kan ti lian deunga king khan ati danglam vek the ni chung kan me phe jo khan in huang khan menu a om le effect ta kan application le song song khom le effect a khan kha song khani phot se tu tu matan chun tok ri phot